Turashima Imana muri uyu mwanya mwiza. We praise God in this wonderful moment. Umwanya udasanzwe. It is a special moment. Turasoma mu gitabo cya Danieli. We are reading in the book of Daniel. Igice cya 11 ku murongo wa 13 na 32. Daniel chapter 11 verse 32. Umutwe w'ijambo uravuga ngo kumenya Imana bizana ikuzo cyangwa se icyubahiro. The theme of the day is going to be knowing God brings honor. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore ibyo butwari. Those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen. Amen. Mana, iri jambo turishize mu maboko yawe. God, we bring this word in your hands. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Turasaba Mwami ngo uvugane natwe. We ask you, Lord, that you speak with us. Uduhe ubwenge bwawe. You give us your wisdom. Uduhe n'ubumenyi bwawe. You give us your knowledge. Kandi uganire natwe. And that you speak to us. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Umutwe w'ijambo ryacu uravuga ngo abazi Imana bazahabwa ikuzo. The theme of today's word is going to be knowing God brings honor. Narihisemo muri Danieli igice cya 11 kuri 32. I chose it from Daniel 11:32. Aho Bibiliya yavuze ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora ibyo butwari. Where the Bible says those who know their God will be strong and carry out great exploits. Iki gice cya 11 cya Danieli. This chapter 11 of Daniel, kirimo ubuhanuzi, it has prophecy bw'igihe cyashize of the old times n'igihe kizaza. and the future. Igihe cyashize The past byaruzuye inyuguti ku yindi. Iyo usomye iki gice cya 11, it has been fulfilled point by point if you read 11, chapter mu 11. buryo abarwanya Bibiliya In such a way that those who don't believe in the Bible, bavuga ngo aba bantu babanje kubona ibyabaye none babona kwandika igitabo cya Danieli. Iyo niyo critique bagira kuri iki gice cya 11. they say that these people saw what happened and then they wrote the book of Daniel chapter 11. Yaruzuye ijana ku ijana ibyavuzwe na Danieli. Because it has been fulfilled 100% whatever was spoken by Ubwo Daniel. yavugaga umwami w'amajyaruguru n'umwami w'amajyepfo cyangwa se w'ikusi n'ikaskazini. When he was talking about the king of the north and the king of the south, or the king of Kushai and Kaskasi. No, north and south. North Cyo and ni south, Kinyarwanda. yes. Bakoresha ikusi n'ikaskazi. Okay. Good. Ubwo buhanuzi bwaruzuye. So that prophecy was fulfilled. Nanone kuko ubuhanuzi bugira wundi muzi buzuzura igihe cya Antichrist. And because prophecy has another root, it will also be fulfilled in the time of the Antichrist. Donc ibihe byashize So the past n'ibihe bizaza. and also the future. Muri iki gice rero aha yavuze kuri 32 nge niho nibuze gutinda kuvugaho, kandi sindi buje muri context cyane y'iri jambo. Ndakura gatoya uyu murongo muri context yawo nubwo bijyanye nabyo. He spoke, I'm going to focus on 32, but I'm not going to go out of the context, but I will talk about it a little bit even though it goes together. Kuko ngiye muri context yaho nababwira amateka y'ibyashize. Because if I go into the context of the verse, I will tell you the history of what happened. Noneho nkababwira n'icyatumye ijambo ryandikwa. And I'll also tell you the reason why this word was written. Ariko byendigiye tuzaba tuganira ku gitabo cya Danieli nicyo gihe twaje muri detail. Gusa ndavugaho utuntu tugufi kugira ngo njye mu ijambo ryanje nihuta. When we have an extensive time to discuss the book of Daniel, we will do so. But I'm just going to say a few words so that we can go into our theme. Aha muri igitabo cya Danieli gice cya 11 avuga cyane ku bami bane bazaza mu Buperse. In this chapter 11, he talks about the 4 kings who come out of Persia. Avuga batatu, icyo gihe Danieli yeretswe inzozi z'abandi bami batatu bazaza.
At this time, he talks about 3 only, but Daniel was given a dream about the future 3 kings. icyo gihe hari ku ngoma ya Kuro. At that time, he was under the reign of Cyrus. ariko ku gice cya 11 icyo gihe yabivuze byanditswe byabaye ari ku ngoma ya Dariyo. But in chapter 11, when he wrote this, it was under the reign of Darius. Juste ndabaha amateka magufi gusa kugira ngo ninjire mu ijambo. I'll just give you a short history so that we can go into the theme. icyo gihe rero ku ngoma ya Dariyo, So under the reign of Darius, Daniel ku ngoma ya Kuro yabonye ibizaba. Daniel under the reign of Cyrus saw what was coming. abona izindi ngoma 3 ziri imbere. And he saw the 3 following reigns. hanyuma avuga iya kane ngo izaba ikomeye cyane. And he talked about the 4th one that will be greater. kandi nayo izategeka mu Buperise. And that will also rule over Persia. izo ngoma zimaze gutambuka, When those kingdoms had passed, icyo gihe uwo mwami ukomeye wa kane azaza. at that time the 4th king who is stronger will come. uwo mwami wa kane naza, And when the 4th king comes, ngo azakora cyane akire kandi akomere. he will work and he will be wealthy and he will be great. ibi nibyo Daniyeli yabonye marayika arimo amubwira mu nzozi. This is what Daniel saw as the angel was telling him in the dream. hanyuma aza kuvuga ko wa mwami nanone ngo igihe kimwe kizagera ubwami bwe burangire, ngo haze abandi bami bavuye mu myuka cyangwa se mu mpande enye z'isi. And he said that after a while, this kingdom will also come to pass, and there will be coming 4 kingdoms from the different corners of the world. umwami Daniyeli yavuga gukomeye kurusha abandi yari Alexandre mukuru wo mu Bugiriki. The great king that Daniel was talking about was Alexander the Great from Greece. Alexandre mukuru yanaje no kuvuga ko abana be batazakurikira ingoma ye, ngo ahubwo ubwami bwe buzafatwa n'abandi. muri iki gice cya 11 Alexander the Great, he was spoken that his sons will not take his kingdom, but they will be replaced by other people. avuga rero abami bane bazakomeza. And he talked about the 4 kings that will follow afterwards. ariko Daniel aza gutinda ku bami babiri, marayika aza gutinda ku bami babiri, uw'amajyaruguru n'uw'amajyepfo. But the angel took a longer time talking about the king of the north and the south. uko niko byagenze. And that's what happened. Alexandre yapfuye ari mutoya cyane, afite imyaka 30 hafi n'itatu. Alexander died when he was 33 years old. yari ageze muri Babylon, muri Iraq. And he was in Babylon or Iraq of amaze today. gufata agace kose. When he had taken the whole country, umunsi umwe bari mu birori yishima cyane, banyoye basinze, and when he was rejoicing after they defeated their enemies, haza kumuviramo indwara y'ubuganga cyangwa se indwara ya grippe ngizi ziriho uyu munsi, flu. he got sick with a flu. nk'iyi ndwara ya covid iriho y'ibicurane. Like the same one we have, like the flu, like the COVID. ntiyatinze nyuma y'iminsi mike arapfa, nuko yapfuye Alexandre, yapfiriye muri Iraq. And after a few days, he died in Iraq. akimara gupfa, When he died, abajenero be bane his 4 generals, bigabanya ubwami. they divided the kingdom. hari uwo yari yarasize muri Afrika mu majyaruguru ahitwa Alexandria, nuko muri Egypt. There is one he had left in Africa, the place called Alexandria in Egypt. hari undi yarasize muri Syria. There's another one he left in Syria. abo nibo rero Daniyeli yavuze marayika yeretse ngo ubwami bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo. amajyaruguru ya Yerusalemu yari Syria, amajyepfo ya Yerusalemu yari Egypt. And those are the kings that the angel talked to him about. The north of Jerusalem was Syria, and the south of Jerusalem was Egypt. ibi sibyo ntindaho. So I'm not going to take too long avuga gusa about ko this. bazagirana amasezerano, He said that they will have a covenant ngo bagashingirana. and they will agree. exactement niko byabaye. And the same thing happened. umwami w'amajyepfo witwaga Ptolemy The southern kingdom called Ptolemy, yashingiye umukobwa we uwitwa Seruki. he gave his daughter in marriage to a king called Seruki. baza gushingirana, And they had the wedding. ariko gushingirana ntibyatinze cyane. But the wedding did not take too long. yamushingiye umukobwa bita Berenika. He gave her a girl called Belenica. nyuma ntibyaje gukunda It did not go through kuko yapfuye hakiri kare cyane. because she died early. muri make bwa busabane cyangwa ya masezerano azakuvaho uko bivuga mu gitabo cya Daniyeli. In other words, the covenant was broken as it is spoken in the book of Daniel. gusa ndashaka kubabwira accurate uko ubu buhanuzi bwuzuye hadakuyemo n'inyuguti n'imwe. But I just want to tell you how this prophecy was fulfilled accurately. Alexandre rero So Alexander, mbere y'uko apfa before he died, yaraje aratera, he came and attacked. atera Aziya yose, And he attacked Asia. arayifata. He took it. yari yiteguye kwinjira Yerusalemu kugira ngo ayiribate ayitsinde.
He was preparing himself to go into Jerusalem so that he could overtake it. nuko araza ageze i Gaza. When he got to Gaza, Urumva yaraciye muri Egypte. you understand he was going to Egypt. Amaze gufata Egypte asiga umusirikare we He had taken Egypt and he left his commander, ari we bita Ptolemy. and his name is Ptolemy. Noneho arinjira i Gaza. And he went into Gaza. Ageze i Gaza When he got to Gaza, yitegura gufata i Yerusalemu. he prepared himself to take Jerusalem. Agiye gufata i Yerusalemu, When he was going to take Jerusalem, umutambyi mukuru wari uhari icyo gihe the high priest of that time, bitaga ngo ni Jaduwa. his name was Jaddua. Jaduwa agira ubwoba bwinshi cyane, Jaddua was afraid kuko ikintu bakoraga kwari ukwica no kuribata abantu. because what they used to do was to kill and destroy people. Jaduwa agira ubwoba bwinshi cyane kuko yari azi imbaraga za Alexander ukomeye yarimo yinjira asenyagura ibihugu. Jaddua got scared because he knew the power of Alexander, who was coming and destroying nations. Bari yararangije gufata muri Siriya. And he had finished taking over Syria. Siriya yari yarafashwe iri mu maboko ye. Syria was under his control. Yari yarayihaye umujenerali bitaga ngo ni Parmenio. And he had given it to a commander, a general called Parmenio. Parmenio niwe wari generale, niwe warebaga agace ka Siriya, ariko yagendanaga nawe muri izo ntambara bagenda batsinda. Parmenio was his commander when he was going through those wars and they were winning. Noneho bageze muri Gaza, So when they got to Gaza, biteguye kwinjira i Yerusalemu ngo bahatsinde, as they prepared to enter Jerusalem and take it, uyu mutambyi mukuru Jaduwa agira ubwoba bwinshi cyane, ubwoba bwinshi buramufata. this high priest Jaddua was overtaken by great fear. Bwa bwoba butuma umuntu anasinzira, bwari ubwoba bwinshi cyane. Such fear that would cause someone to go unconscious. Cyane cyane yarimo areba abantu abayuda bari bavuye mu bunyagano kandi ko bagiye kongera kwicwa, bimutera agahinda kenshi cyane nk'umutambyi mukuru wa icyo gihe. He was looking at the Jews who had come home under the reign of Cyrus, and it caused him great grief. Igihe rero yari muri ubwo bwoba aza gufatwa n'ibitotsi arasinzira. When he was in that fear, he fell asleep. Icyo gihe yari asinziriye, Imana iramuzira mu nzozi iramuganiriza. When he fell asleep, God came in his dream and talked to him. Iramubwira ngo Jaduwa, dore ibyo uri bukore. And he said, Jaddua, this is what you will do. Ngo tegura abantu bawe. Prepare your people. Tegura abaturage b'i Yerusalemu. Prepare the people in Jerusalem. N'abandi batambyi bose mukorana. And all the priests that you work together. Hanyuma icyo uri bukore, And this is what you are going to do. wambara umwambaro w'igitambyi. Put on the garment of priesthood. Ushireho ingofero y'abatambyi. Put on the helmet of priesthood. Ugendane plate. Ugendane isahani mu maboko yanditseho izina ry'Imana ikomeye. And carry a plate with the name of the great God. Imana ikomeye. It says the great God. Hanyuma ubwire abatambyi batoya. And tell the small priests. Nabo bagukurikire. Tell them to follow you. Nurangiza wambare umwambaro w'igitambyi, nabo bambara imyambaro y'abatambyi, ubwire abaturage bose bambara imyambaro y'umweru. And then clothe your garment of priesthood. Have them also clothe their priesthood garments, and tell the people to wear white clothes. Nurangiza nimumenye ko Alexandre ukomeye agiye kwinjira mu murwa ageze hafi. When you are about to see Alexander entering the city, icyo uri bukore niki? this is what you will do. Mugende mugiye kumwakira nk'umwamuje. Go as if you are receiving him as a king. Nimujya kumwakira, When you go to receive him, ntimugire icyo muvuga. do not say anything. Mumuririmbire, Sing for him. mwishime, Rejoice for him. kuko umwami yaje. Because the king has come. Mumwakizanye umunezero mwinshi cyane. Receive him with great joy. Hanyuma mumureke yinjire. And allow him to enter. Uko niko babigenje. And this is what they did. Abibwira abantu. He told people. Nako mbere yuko bibabwira, But before he told the people, Imana yaramubwiye ngo batange ituro. God told him that they should sacrifice and give an Muri bwa offering. bwoba yari afite. In the midst of the great fear, Abatambyi batangiye gutamba the priests started to give sacrifices. ituro ku Mana ngo ibarinde. As they were giving sacrifice to God to Nicyo protect gihe them, yinjiye muri za nzozi arasinzira. that's when he went into he fell asleep and dreamed. Imana imwereka ibigiye kuza. And God showed him what was coming. Nawe arabikurikira uko Imana yabimubwiye. And he followed exactly the way God told him. Nuko batangiye kwakira umwami, And then as they were receiving the king, abasirikare bari imbere. the soldiers were in front. Noneho babona abantu birekuye. And they saw that people were free, basically. Abasirikare ba Alexandre, armeye yari imbere. Yes. Aba advance party bajyaga imbere ye.
The soldiers who were going before, ko umurwa twawufashe they told the others that they had taken the city. turi bubanyage We are going to plunder them. We are going to strip ndetse no them. kubica And we are going to kill them. kuko bizanye ntiturwana nabo Because they surrendered themselves. ariko bari bategereje uko general umukuru wabo Alexander ababwira. But they were waiting the instructions of Alexander. Mu kanya Alexander aje As Alexander was coming, ageze iruhande rw'umutamzi Yudaya when he got next to the priest Judah, araramya, he started to worship. atangira kuramya, He started to worship. adoration mu buryo kumuha icyubahiro. He started to give honor to that priest. Abasirikare baratangara And the soldiers were shocked kuko ibyo ntibabizi kuri Alexander. because they didn't know Alexander in such a way. Aho yaciye hose Wherever he went, amaze kumuramya, when he worshipped him, Parmaneo aramwegera wa mujenerali wo muri Syria. Parmaneo drew near, the general from Syria, Aramubwira ngo ibi ni ibiki? and he told him, "What is this, Nyakubahwa, your honor? kuki uramya umutamzi mukuru? Why are you worshipping the high priest?" Aramubwira ngo Parmaneo, He said, "Parmaneo, ngo ntabwo ari we naramyaga, I am not worshipping him. ngo naramyaga Imana yamugize umutamzi. I'm worshipping the God who made him the high priest, Imana yamuhaye ikuzo risumba andi makuzo yose. the God who gave him honor above all other honors. Ngo ntaratera, Before I attacked, ngo nari mu murwa w'iwacu ahitwa Idiyose i Makedoniya. I was in Macedonia in the city called Dios. Ngo ndaryama, I slept ngo mbona mu nzozi and I saw in a dream Imana irambonekera, God revealed himself to me. irambwira ngo nguhaye Aziya, And he told me that he's giving me Asia. ngo genda ufate iki gihugu cyose, Go and take this nation. ngo ariko nuhura n'umugabo wambaye ibimeze gutya, But when you meet a person who has such garment, umurwa we ntuzawugirire nabi, do not harm his city nawe ntuzamugirire and nabi, do not harm him, kuko uwo because that one namuhaye ikuzo. I have honored Ati him. namubonye, I have seen him. nibuka inzozi nagize ntaratera, And I remember the dream that I had before I attacked. bati naharamije iyi Mana ye. I have worshipped this God of his. Hanyuma Alexandre mukuru And then Alexander the Great, ashize ukuboko kw'imbere, he put his hand forward aramutsa umutamzi mukuru. and he greeted the high priest. Umutamzi mukuru amaze kumuramutsa, When the high priest greeted him, abatamzi bose bari kumwe nawe bariruka bajya mu rusengero gutamba. all the priests who were with him ran away and they went to the temple to give offerings. Alexandre arabakurikira, Alexander followed them. bageze mu rusengero When they got to the temple, bamuha umuzingo w'igitabo cya Daniyeli, they gave him the book of Daniel. bamusomera igice cya 10, And they read for him chapter 10. asoma n'igice cya 11. And he also read chapter 11. Biramutangaza cyane, And he was greatly amazed. aravuga ngo Imana yishimiye ko mfata ubuperesi, And he said, God is pleased that I take over Persia. Imana impaye gufata ubuperesi. God has given me to take over Ati Persia. none ndagira ngo mbasabe murifuza iki? But now I'm asking you, what can I do for you? Umutambyi mukuru aramubwira ngo The high priest said to him, turagusaba ngo tureke tuzakomeze turamye Imana yacu ntituziga imico y'Abagiriki. we ask you to leave us alone as we worship our God, and that we should not learn the culture of the Greeks. Aravuga ngo ndabibahaye. And he approved that. Arongera ngo urashaka iki? And he also asked him, what else do you want? Aramubwira ngo abayuda bose batataniye mu bihugu byose, ari Babiloni, ari Perse, n'ahandi hose uzategeka, uzareke bakomeze basenga Imana yabo, bakurikize n'amategeko yabo, kandi ntibazariha imisoro y'imyaka 70 bagize mu bunyagano. And he said, I want for you to let all the Jews who are in Persia and other provinces you are going to take over to continue to worship their God, and that they should not also pay the taxes for the 70 years they spend in exile. Uzabareke ubaha amahoro. Leave them alone and give them peace. Alexandre mukuru aravuga ngo Alexander the Great said, ndabyemeye. I am approving Batese it. nta kindi usaba. And he said, do you have another request? Aravuga ngo uyu murwa wa Yerusalemu n'urusengero uzareke ntihazagire umuntu uzabibuza amahoro. And he said, let this city of Jerusalem be in peace. Uko niko byagenze. And that's what happened. Alexandre mukuru Alexander the Great, ntiyigeze akora i Yerusalemu, he did not harm Jerusalem, nta rusengero, not the nta temple, bayuda yabujije amahoro, not the Jews. gusa nyuma abamukurikiye nibo baje kubagirira nabi, uwitwa Antiyokiya Epifaniya.
afterwards, the people who followed him, like Antiochus, Epiphania, harmed the Jews. uwo niwe Daniyeli yavugaga mu gice cya 11. And he's the one Daniel was talking about in chapter 11. kuko icyo gihe yaraje akorana yinjira mu gihugu, abatambyi bamwe bagira ubwoba, bakorana nawe bigirwamana, batambira mu nzu y'Imana, abandi batambyi barabyanga. Niho Daniyeli yavuze ngo bamwe bazica isezerano, bazakorana isezerano ngo abashengesha, ngo ariko ngo bazanamba ku Mana yabo, abazamenya Imana yabo bazakomera. It is at that time when he came in and the priests were afraid. They had a covenant with him. And this is when Daniel said that those who do wickedly against the covenant shall be corrupt with flattery, but those who know their God will be strong. Uyu Antiochus Epiphania yaraje. This Antiochus Epiphania came. Abayuda bamwe, abatambyi bamwe bica isezerano, bakorana w'isezerano ritari ryo, babagira inguru bahera, batangira gukora imico ya gipagani. Ariko abandi baraho baravuga ngo ya titwiyanduza. Aba nibo Bibiliya rero muri iki gice kuri uyu murongo wa 32 niho navuze ngo ndaganira namwe tagiye muri context cyane y'ubuhanuzi bwa Daniyeli, ariko nye muri context y'ubuzima buri uyu munsi. It is when Antiochus came into the city that some priests and some Jews broke the covenant and they started to sacrifice pigs in the holy place. But that's why I told you I'm not going to go into the context too much. I'm just going to mention it and go into our theme. Ngiye kubwiriza uyu munsi, I will preach, I will not teach. I'm going to preach today. I'm not going to preach. Nimara kubona mumaze kuryoherwa n'inyigisho, nzabigisha igitabo cya Daniyeli. Once I see that you are eager to learn and you are satisfied, I'm going to teach you the book of Daniel. Kuko mu by'ukuri ibyavuzwe nibyo biriho biba ubu. Because what was spoken is what is happening now. Ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashenga. Those who do wickedly against the covenant, they shall be corrupt with flattery. Corrupt with flattery. Bazaba korompi. They will be corrupt. Aba nabazava mu masezerano bagatangira gufatanya n'imico iriho, bagafatanya n'ibintu biriho. Yabivugaga mu gihe cya kizaba cya Antiochus Epiphania, ariko niki gihe turimo cya Antichrist ibi bizaba. Abantu benshi bazava mu by'Imana batangira gufatanya n'imico yo hanze. Here Daniel was talking about the time of Antiochus, but he was also referring to the time of the Antichrist, when people are going to take the culture of the outside of the world and start to break the covenant. Turi mu bihe bikomeye cyane, ubwo bitazabatangaza abantu bakomeye, abantu bazi Imana, abantu basenga Imana batangiye kwemera imico ya Satani, bavuge ngo turabyemeye, muzamenye igihe turimo. We are in great times when people who know God, people who serve God, will start to accept the traditions and the works of Satan. You should know this is the time we are in. Bazatangira kwemera amasezerano isi irimo igenderamo. They will start to agree with the covenants of the world. Ariko nubwo bimeze gutyo, But even though this happens, ayo masezerano n'amashengo. those covenants are flatteries. N'amashengo. They are flatteries. N'amasezerano adafashe. They are flatteries. They are covenants that are not Kuko tangible. barakorana n'amasezerano udafite imbaraga. Because they are having covenants with someone who has no power. Barakorana n'amasezerano n'uwatsinzwe, ikivume cyavanywe mu ijuru. They are doing covenants with the one who was defeated, the cursed one who was taken out of heaven. Barakorana n'amasezerano n'utera ubwoba ariko adafite imbaraga zizana ubwo bwoba muri we. They are doing covenants with the one who causes fear but has no power after that fear. Igihe cyo gukomprometa abantu bakava mu byizeye bagahindura ijambo ry'Imana ubusa turimo turakinjiramo. The time of compromise, when people leave the faith and start to enter into the system of the world, is coming. Ariko igihe kirageze But the time is ngo coming abantu bazi Imana yabo, that those who know their God, abantu bazi Imana yabo those who know their God, ntibazayivaho, they will not leave him, ntibazayitererana, they will not forsake him, ntibazayanga, they will not deny him, ntibazayiva they inyuma. will not leave him. Abantu bazi Imana yabo Those who know their God, bazakomera. they will be strong. Abantu bazi Imana yabo Those who know their God, bazagwiza imbaraga. they will be strengthened. Abantu bazi Imana yabo Those who know their God, bazashigikirwa.
bagashigikirwa. They will be supported. Bibiliya iravuga ngo bazakora iby'ubutwari. The Bible says they will carry out great exploits. Bazakora iby'ubutwari. They will carry out great Imbaraga exploits. z'Imana zizabazaho. The power of God will come upon them. Ibyo ntibizaba kera. This will not happen Ni muri far. ibi bihe by'ubuhenebere. It is in these times, or the Za end times, apostasy. these apostasy times, Muri ibi bihe byo kuyoba. these times of being Muri lost, ibi bihe byo kwemera ibitagomba kwemerwa. these times of not believing the wrong Muri ibi things, bihe byo kuvanga iby'Imana n'isi. these times of mixing the things of the God Muri and ibi the bihe byo world, kwemerera umubiri ukabayobora uko ushaka. these times of allowing the flesh to lead them Muri astray, ibi bihe byo kwiyanduza. these times of defiling Muri ibi themselves, bihe byo kudashinga ibirenge mu Mana. these times of not going deep in Hari God. abazasigara, the remnant. There is a remnant that will Hari come. abazasigara. There will be a Ngo remnant. hasi Imana yabo. Those who know their God, Hasi Imana yabo. those who know their God, Bazakomera. they will be strong. Hallelujah. Hallelujah. Abasi Imana yabo. Those who know their God, Bazakomera. they will be strong. Iki ni cyo gihe. This is the time Umwuka wera agiye gukomeza. when the Holy Spirit is about to Abanze strengthen kureba isi. those who refuse to look at the Abanze world, gukurikira isi. those who refuse to follow the Abanze world, gutumbira isi. those who refuse Iki to ni embrace cyo the gihe. world. This is the time. Abazamenya Imana yabo. Those who know their God, Abazakurikira Imana those yabo. who follow their God, Bazagwiza imbaraga muri they bo. will be strengthened in them. Hallelujah. 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 Bene data. Brethren, Ibiri muri iyi si biteye ubwoba. the things of this world are terrifying. Ibiri muri iyi si biteye ubwoba. The things in this world are terrifying. Ibi murimo mubona abantu bakingiranye mu mazu. What you are seeing, people being confined in their Ibi houses. murimo mubona muri ibi bihe abantu bagenda n'ubwoba. When you see people walking with fear, Ibyahanuwe na Daniyeli. these are things that prophesied by Niyo Daniel. minsi turimo. These are the days we are in. Ariko abantu bazabamo ibice bibiri. But people will be divided in two groups. Hari abazakora amasezerano n'isi. There are people who have covenants Hari with the n'abandi world, bazagwiza kumenya Imana yabo. and there are others who are continuing to know Ese their uri mu bahe God. bantu muri ibi bihe? Which people do you belong to? Uri mu bazi Imana. Are you the one who Uri mu belongs to bakora God? amasezerano n'isi. Are you the one who does covenant with the world? Ah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Uko intege nke zizagwira ni nako imbaraga zizagwira ku bakunda Imana. The more weakness we have, the more strength we have to those who love Intege nke God. zizaba nyinshi. Weakness will increase. Umwijima uzagwira. Darkness will increase. Ariko i Gosheni umucyo uzamurika. But in Goshen, light will come. Muri Egiputa umwijima uzaba mwinshi. There will be darkness in Egypt. Ariko ubwoko buri i Gosheni umucyo uzabavira. But in the people in Goshen, they will have light. Muri Egiputa urubura ruzagwa. There will be Imvura izagwa. there will be rain in Egypt. Ariko muri Gosheni izuba rizava. But there will be sun in Goshen. Yeah, hallelujah. 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 Iki ni cyo gihe. This is the time Cyavuzwe n'abahanuzi. that was spoken by the Mu prophets. mwaka wa 300 ibyo Daniyeli yavuze byarasohowe kuri Alexandre mukuru no kuri Antioke Epifania. None hakize imyaka hafi ibihumbi bigera kuri 3 tugiye kwinjira mu bihe yavuze bya Antichrist ko azaza kandi Antichrist ari hafi. In 300 years, what we spoke about Alexander the Great and Antiochus came to pass. And now it's been 3,000 years when he spoke about the Antichrist and he's coming. Uzi ikintu gitangaje Do you know what's muri amazing? igice cya Daniyeli? In this book of Daniel, Aravuga ngo uwo mwami he said that this king, ngo azaba ngo yanga Imana ngo kandi yanga abagore. he will hate God and he will hate women. Ukizo bivuze? Do you know what this means? Umugabo wanga umugore ni umutinganyi. A man who hates a woman is a homosexual. Nicyo gihe turimo twinjiramo. This is the time we are going into. Ngo azaba yanga umugore. He will hate women. Ibi nibyo bihe turimo twinjiramo byavuzwe na Daniyeli. These are the times you are going into that was prophesied by Daniel. Ubwo umwuka w'ubutinganyi utangiye kwemerwa. When the spirit of homosexuality is accepted. Abana bacu bababeshe mu mashuri ngo ni ibisanzwe ngo bavukana ayo ma hormone ayo magene. Our children are lied to. They are told that they are born with those hormones. Turi mu gihe kirikirumu y'amashuri yahindutse kandi irimo ihinduka kandi irahindurwa n'abandi n'umwuka wa Antikristo. Ibyo Daniyeli yavuze. We are in the time that the education system has been changed, and it's being changed by the Antichrist spirit. Icyababwira ibyo abana banyu bazi. I wish you knew what your children know. Wava mu nzu ukiruka. You would run out of your house as a madman. Twebwe mu myaka yabo ntitwari tuzi ibyo bazi. When we were their age, we did not know what they knew, what they know now. Biteye ubwoba. It's very scary. Biteye ubwoba. It's very Icyababwira scary. imbaraga za tekinoloji. I wish you could know the power of technology. Icyababwira uko Satani arimo akora. I wish you could know how Satan is working. Ibumba n'icyuma.
the bronze, the metal, and the clay. icyuma metal, The metal. za kolta ziri muri metal. Coltan is a metal, is a type of metal. ibi byakoze ibi. This you see. Iki kiri kumwe n'umuntu, umuntu ni ibumba, ni igitaka, iki ni metali, nicyo tugendera. Amaselefone ibi byose Daniel yarabivuze ko ubwami bwa nyuma buzaba buriho, buzaba ari ubwami bw'ibumba n'icyuma. Man is made of clay and your electronics are made of metal. That's what Daniel said. The last kingdom will be made of clay and metal. Mugira ngo President Trump afite ubwoba bw'ubusa bwo kuzatsindwa. Do you think Muvugeho gato. Do you Mugira ngo afite ubwoba bw'ubusa. Do you think President Trump is wrong to say that he's going to be cheated? TikTok. Do you know why he stopped TikTok? Murayizi? Do you know why? En fait, c'est terrible. It's actually very serious. Igihe yari agiye gukora kampanye muri Oklahoma ubwa mbere. When he went to do a campaign in Oklahoma the first time, Uzi icyabaye? do you know what happened? Abana mu Bushinwa The people in China, bakoranye na systeme y'isi. when they used the system of the world, Bakoresheje TikTok bagura imyanya muri stade Trump yagomba kuvugiramo, ageze Oklahoma bura abantu. they used TikTok to buy all the tickets of the venue he was about to speak, where he was supposed to speak. Byari kuri TikTok. And when he got to the stadium, no people were there. No, abamutegura kampanye babuza abantu baravuga ngo imyanya yuzuye, ariko byari byakozwe na Chine. Niyo mpamvu wabonye yasaze. And the, Iki cya technology kiragoye cyane. and the people who prepared his campaigns told people not to register anymore, but everything was done by China. So this time of technology is very serious. Ibi barimo bavuga ngo bakoreshe post. Whatever they are saying that they should do, they should vote Ubu by ni mail. ubwenge bukomeye bwa technology. This is a technology wisdom. En fait, ko ararwana na technology. Ntarimo arwana na Biden, ntarimo arwana ni ko ararwana na technology. Ni igihe gikomeye cyane. He's actually fighting against technology. He's not fighting against Biden or anybody. Ibibazo turimo ni ibihe? The times we are in are Ni ibibazo byatumye technology ubu isimbura umuntu. Abantu barafunctiona kuri technology. Abantu baragendera kuri technology. Aho niho Antichrist agiye kwinjiza imigambi yayo. Now technology has replaced people, and this is where Antichrist is going to usher his plans. Ejo bundi nari muganira na Bishop Leonard. The other day I was talking to Bishop Leonard. Uburyo technology imaze kugera kure. The way technology is so advanced. Hari umurusiya wakoze competition na computer arayitsinda, ariko nyuma iza kumutsinda. There is a Russian who played a game against the computer and he won, but afterwards the computer won. Nyuma icyaje kuvamo niki? What happened afterwards? Noneho bahise bashiraho groupe, bashira engine ikomeye mu makompiyuta. Mwari mwabona YouTube, iyo umenyereye ngo kureba kutuvuge inyamaswa, igihe cyose ugiyemo bakuzanira iyi nyamaswa, iyo urangije haza kandi murabibona birya babikoze intentionnellement kugira ngo babo abantu tugira umwanya wo kureba ibindi, ukomeza ureba ibisa nabyo. Ibyo ni birimo bikorwa n'abantu, birakorwa na computer, umunyabwenge ukomeye, the beast, inyamaswa Bibiri ivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Now they have made the software in such a way that it recommends you videos. For instance, if you watch a video about a subject, the computer is going to give you other suggestions of the same topic. So this is the beast. This is the Antichrist. Rero intambara uri mu Rwanda nayo ku bana bawe si umwana uri mu Rwanda nawe kurarwana n'ibyo baprogramye muri computer. Iyo akomeza areba computer hazi ibisa nabyo. Rero kugira ngo uzakuremo ibyo bintu biragoye cyane, birasaba imbaraga z'Imana kuko abantu barimo barakorana amasezerano n'inyamaswa. So the fight you are having with your children, you are not fighting against your children. You are fighting against the computer because the children have been programmed by what they see. So iyo umwana yakunaniye umuha telefone ngo akinamaje agahita ciceka, amahora yahawe n'inyamaswa iri muri iyo telefone. when a child is being difficult, you give the child a phone and the child has peace, but the peace he's receiving is coming from the beast. Umubyeyi ndiye bakibwira umwana ngo mwana wanjye tuza, no, ntafite izo mbaraga zo kumubwira, ariko telefone ifite imbaraga zo kumucecekesha. The parent no longer have the ability to tell the child to be calm, but the phone has the ability to do so. Ngo yatugoye muhakine.
or he's becoming difficult, give him so that he can play. Akana katazi kuvuga ariko gakubita kuri telefone amahoro akaza mu nzu. Ubwira ngo na amahoro y'Imana na amahoro y'inyamaswa na amashyengo n'ibyigiye gitoya. A child who does not know how to speak, when you give him a phone, he starts playing and he becomes calm. That is not peace, it is a fake peace. Dero hari imbaraga Imana igiye kumanura ku bana bayo muri ibi bihe, ariko babandi bakunda Imana kandi bashaka Imana, kuko bitabaye gutyo isi yose izagenda. So there is power that God is about to bring down to his children, those who love him, because if it doesn't happen, the world will go astray. Nirukanka namwe imbaraga za mbere n'iz'umubiri Imana igiye guha abantu. The first power is physical power or physical strength. Bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari bazagira imbaraga z'umubiri. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. They will have physical strength. Muri Zaburi ya 84 ku murongo wa 8 ngo bagenda bagwiza imbaraga ngo umuntu wese wo muri bo aboneka ku maso y'Imana i Siyoni. Psalm 84:7 says, they go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Imana igiye kuzana ubusabane bw'abana bayo imitima yabo ireba i Siyoni. Uko bagenda berekeye ku Mana niko bazagwiza imbaraga muri bo, kuko ibihe birakomeye ubwo abantu bazareba Imana bayihaye umugongo, ariko bazemera kwitumbira bagana i Siyoni ngo bazagwiza imbaraga muri bo. God is about to give power to those who look towards Zion. As they are attracted, they are going to increase strength. Because many people will forsake God, and those who will look upon him will be strong. Ngo hahirwa bakwiringira ku mirongo ya mbere kuri 5:6 hahirwa bizera Imana muri Zaburi. In the same psalm, blessed are those who believe in God. Hahirwa biringira Imana. Blessed are those who believe in Hahirwa God. bagira Imana confiance ya muri bo. Blessed are those who trust in God. Hahirwa bafite inzira mu mitima yabo z'iki Siyoni. Blessed are those who have the ways of their hearts that go to Zion. Iyo baciye mu gikombe cya Baka. When they go through the valley of Iyo Baca, baciye ahantu hagoye. when they go through a difficult Iyo place, baciye ahantu hakomeye. when they go through a terrible place, Babasha kuhambuka bakasiga imigisha. they are able to go above and beyond and leave blessings. Ku murongo wa 8 ngo bagenda bagwiza imbaraga. Imana igiye kubakuramo indwara, igiye kubakuramo ubukecuru, bakwiye kubakuramo kunanirwa, kuko igihe turimo ni igihe gisaba ko imbaraga z'umubiri zibazamo, hanyuma duhangane n'inyamaswa, duhangane na Antichrist, kuko wa musaza wa mukozi w'Imana Yeduya yegereye Alexandre avuye mu masengesho, avuye gutamba, avuye gusenga. Imana imwereka uko bizagenda, niko Imana igiye kubikora mu itorero ryayo. Nitumara gusenga, nitumara kwiyereka Imana, kugira ngo ubusabane n'Imana izatwereka ko tuzatera umwanzi turi imbere. Haleluya! Natugera imbere azafukamira Imana duhamagaye, ikuzo ry'Imana rizaza mu bantu bayo, icyubahiro cy'Imana kizamanuka, abantu bazamenya ko iyo twakurikiye ari ukuri, kandi yaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ibindi byo biye turimo bene data, abakunda Imana, abashaka Imana bazagwiza imbaraga. Haleluya! Amen. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Ngo bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo abonekera mu maso y'Imana Siyoni. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Yesaya 40:29 kuri 31 ngo niyo iha intega barambiwe utibashye mwongera mu imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko bategereza Uwiteka bazasubizwa mu intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amabanki bisiga, baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora. Yes, ashimwe cyane. He gives power to the tired and worn out, and strength to the weak. Even the youth shall be exhausted, and the young men will all give up. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with eagles like wings. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Imbaraga za kabiri muzahabwa n'izo mu bitekerezo mu bugingo bwanyu. The second type of strength that you are going to receive is mental strength. Muri mentale yanyu. In mental strength. Kuko itorero ry'Imana ritunza abasazi. Because the church of Christ has mad Hari abantu badafite mu mitwe ikomeye. There are people who don't have straight minds. Satani araza akabakoromba uko ashatse bakemera. Satan comes and corrupts them and they accept. Satani arabasindisha bagasinda. Satan causes them to be drunk. Satani arababoha mu bitekerezo bakemera, aho abajyanye bakajyayo, ariko imbaraga z'Imana zigiye kuza. Tugiye gukomera mu mitima, tugiye gukomera mu bwenge, twongere dusubizwe iteka ryacu. We are going to be strengthened in the mind, and we are going to receive our wisdom again. Ubugingo bwawe Your life bugiye gusubizwa mu imbaraga. will be strengthened again. Ubwenge bwawe bugiye kugaruka. Your mind is going to Ibitekerezo return. bizabe bigiye kuja ku murongo. Your thoughts are going to be straight. Tuzongera kuyobozwa n'utuntu duto duto. You will no longer be corrupted by small things. Imana izaguha kumenya ugushuka n'ukubwiza ukuri.
God will give you to know who is flattering you and who is telling you the truth. Imana izaguha kumenya ugukunda n'ukubeshya. God will give you the ability to know who loves you and Iyo who ni lies to you. capacité mentale. That is a mental capacity. Imbaraga zo kwikonsantra ugatekereza ku kintu ugahitamo ukamenya le pour et le contre. The strength to think about something and to know the pros and the cons. Kumenya ibifite akamaro n'ibidafite akamaro. To know what is valuable and to what is Abana not. b'Imana, Imana igiye kubaha ubwenge mentale bagiye gukomera. God Mu is mutwe about bagiye kuba bazima. God is about to give the children of God mental strength and they will be well in their mind. Imbaraga zo mu mutwe zitanga ubugingo. Mental strength gives life. Zaburi ya 23:3 ngo asubize intege mu bugingo bwanjye. Psalm 23:3 says, He restores my soul. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. He leads me in the paths of righteousness for His Reka name's Imana sake. iyobora ubugingo bwawe. Let God lead your life. Imana iyobora ubugingo bwawe. Let God lead your life. Imana iyobora ubugingo May bwawe. God lead your life. Imbaraga zindi Imana igiye kuguha ni imbaraga zo mu bifatika. The third type of strength is material strength. Imana igiye kuguha ibifatika. He's going to give you tangible things. Hagiye guhita imyaka 2000. Almost 2,000 years have passed, Ubutunzi bw'Imana bwaraherereye mu maboko y'abapagani. where the wealth of the people of God belonged to the pagans. Donc ubutunzi bwabaga mu rusengero. The wealth that was in the temple, Ubutunzi bwabaga mu rusengero. the wealth that was in the temple, Bujya mu maboko y'isi. is now in the hands of the world. Ibyo byabaye ryari? When did this happen? Icyo kizira cyatangiye ryari? When did this forbidden thing happen? Subiye mu mateka gato. When I go back to history, Igihe Nebukadineza yinjiye mu rusengero afata ubutunzi bwose arabujyana nyuma yaho Hezekiya yari yamubweretse. when Kuva icyo gihe Nebuchadnezzar, Satani yagize access direct yo kwinjira mu rusengero mu bana b'Imana akabambura ubutunzi bwabo. when Nebuchadnezzar went into the temple and took all the golden vessels or the precious instruments, that's when Satan had access among the children of God to Kuva take icyo their wealth. gihe From that ubukire time, the wealth bw'Imana of God, bw'abana b'Imana of the children of God, bwatembeye mu maboko y'abagome. it has been taken by the wicked. None birirwa bakoresha imbunda zo kwica abantu. And now they use it to make weapons to kill people. Birirwa bagurisha abakobwa bagahinduka indaya. They use it to do human trafficking and prostitution. Birirwa bakora amafilime y'impinja pedophilia. They use it to do pedophilia films. Aba nibo bafite amafaranga bakora lobbying ku mateleviziyo yose mubona bakavuga ikintu kimwe abantu bakagira ngo ni ukuri. These are the people who have money and they do publicity and they say one thing and you believe that it's true even though it's a lie. Nibo bashigikiye agenda, nibo bashigikiye gahunda y'abatinganyi. They are the ones who support a program of homosexuality. Iyo wibeshye gato ukabavuga gato bagusukaho ibinyamakuru n'ibindi ukagira ubwoba. When you talk about that a little bit, they attack you through the news media. Abo nibo baremye Hollywood kugira ngo bahindure ibitekerezo by'Abanyamerika. They are the ones who created Hollywood so that they could change the minds of Americans. Igihe cy'intambara nicyo gihe mwabonaga amafilime y'abarambo n'abashwezinega kuko icyo gihe bateguraga intambara ku isi, ariko imaze kurangira ubu turi mu gihe cy'imyuka cy'amadayimoni, amafilime yose abarimo Satani. Tuzongera kubona amafilime y'abarambo barwana, tuzongera kubona abashwezinega barwana. No, epoke yararangiye, cyagiye barimo bereka isi kwigomba kujya mu ntambara. Intambara za Iran na Iraq, igihe cy'ikigobe cya Perse murabyibuka, amafilime yacaga Hollywood yerekaga abantu bose kurasana, abana bose bagakura bafite utubunda kugira ngo bategure babyirutse utumercenaires, utwana duto twicana tukiri guto akakurasa muri muntu ngo pa ukagira ngo arimo aragukinisha n'igikinisho. Barimo bategura isi yose kwinjira mu bugome bwo kwicana, ariko muri ibi bihe abantu ntibakirwana. No, n'abarwanye isi irahaguruka igashakisha amahoro. Ikiriho niki ni ugukora amafilime yose arimo abarozi, arimo ibintu bigenda bifite amaso, bifite donc amafantome, ko baramenyereza abantu ikirere cya Satani. Donc niko bimeze. Uyu ni umushinga wa Hollywood wazanywe n'abandi n'abafite amafaranga. The times to do movie about action movies has passed already, because they used to do that to prepare people for war in Africa. You remember those times? Now they do witchcraft movies because they want to prepare people for witchcraft. Abakristo bari mu bukene bwinshi. So Christians are in deep poverty. Kugeza n'igihe no gutura Imana biganyira no guha Imana icyacu bavuza induru. To the point where even offering or giving tithes becomes painful. Ariko Paul yarabivuze mu Filipi 4:19 ngo Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose kuko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. But Paul said in Philippians 4:19,
And my God shall supply your need according to his riches in glory. Imana ifite gahunda yo kwamara ubukene. God has a plan to finish your poverty. You must rise up. You must work. Imana ifite gahunda yo kubakura mu bukene. God has a plan to remove poverty among you. Irimo irashaka umugabo n'umugore wiringirwa ngo imuhe ubutunzi muvuga ubutumwa mu minsi yanyu. He's looking for trustworthy men and women to give them wealth so that you can preach the gospel in the Imbaraga za kane nizo mu marangamutima. The fourth strength is emotional strength. Amarangamutima menshi y'abantu ararwaye. Emotions of people are bad, are weak. Ahari urukundo hari ugutinya. Where there is love, there is fear. Ahari ukuri hari ikinyoma. Where there is truth, there is a lie. Abantu ntibakizerana kubera amarangamutima yarwaye. People don't trust each other because their emotions are affected. Kandi ntiwaba muri iyi si wenyine utizera abantu. And you cannot live in this world alone if you don't trust people. Nanone urekura umutima wawe wizera umuntu akagusogota. And if you release your heart and trust someone, they are going to betray you. Abari mu bitaro uyu munsi abarwaye uyu munsi ni abantu babwiye ibyabo bukeye babyumva mu muhanda. Those who are sick today are the ones who gave their secrets and they heard them around the world. Or in the streets. God is going to reveal himself again. God is going to heal our emotions. The key to heal your emotions is to be in the presence of God. Zaburi 16:11 uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Muri presence y'Imana. In God's presence niho hari ibinezeza umutima wawe. Is where you have people that please your heart. Mu maso y'Imana. In the presence of God niho hari ibyishimo byuzuye. Is the fullness of joy. Torero ry'Imana. Church of God. Torero ry'Imana. Church of God. Imana ifite umugambi wo kuduha imbaraga mu marangamutima. God has a plan to give emotional strength. Ariko umuti. But the key, it is to be in the presence of God. It is to receive what is coming from the hand of God. As I conclude, the last type is spiritual strength. God will give us spiritual strength. Acts 1:8. But you shall receive power. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria to the ends of the earth. Once you receive the physical strength, the emotional strength, and the spiritual strength, we will do what is vital. We will carry out great exploits. May God bless you. Amen. Amen. Let's stand up and pray. Nguhayu mutima wanje mwaminu utegeke uzu zurukundo n'imbaraga zo mw'ijuru. Mana turagushima kugira neza. We thank you that you are good. Turagusaba mwami nguha abana bawe imbaraga zo mu mubiri abarwayi bakize. God, we ask you that you give physical strength. Those who are sick, may they be healed. Abafite ibibazo mu mutima amarangamutima bikize. May those who have emotional problems may be healed. Abafite imbaraga zo mu mwuka ubakize. Abafite intege nke mu mwuka ubaha imbaraga mu mwuka. Those who are weak spiritually, give them spiritual strength. Abafite intege nke mu bugingo ubakize. Let those who have soul weaknesses reka wigaragaze data. Manifest yourself, Father. Mu izina ryawe Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mutahana amahoro y'Imana. Go home with the peace of God.